any celebrem especialment el nou centre de creació musical, que és el centre que hem creat amb Rus Studio, amb Rus Sonic, i que d'alguna forma el que ve és a donar tot un servei als diferents músics que hi ha tant a la zona, que tenim molts, com internacional, no? Amb un estudi de gravació de so, un croma, una sala d'assajos i una sala per a artistes visuals i pictòrics. We got some materials from El Trampolí, like the second-hand clothes, and we had a lot of people working with us, like women from the area working in crafts, and we had a whole morning, like we had 4 hours to create a lot of pieces, as many as we could. And today the fashion show was just incredible. I had so much fun, and it was like, I felt really proud. Que vegin el model, que vegin el model. L'Adrià